Pero ning Dios, nyo ing milalako king kasalanan ning yato, nuan la ring mayawus kingapunan ning kordero.
Manalangin tamo. O Ginoo, kay batming tinanggap kaniting tinape ning biye, king kapamilata na sana ning pangayagom mi kaniting Eukaristiya, ituro mo kaming sumuring mitmong katalinuan, karing bagye at suking yato, at pakamal lalo karing bagye ang makainggil king ligaya mo. Itiyaduan mi king kapamilata ng Kristong Ginumi. Kapabalwan po, kindaratang akawalong aldo ni Disyembre o bukas, December 8, pagmasosyan tayo ing solemnidad ng Immaculada Concepcion. Metong karing holidays obligation ng kiyakatamong kasalpantayanan. Uling metong yakaring maulugang katuruana na Maria may pagliyang alambakas kasalanan amana. Anting pa magsadya king misyon na maging induna ng ginutamo. Din kaya katampong misa bukas, 6:30 ning abak at alas 6 ning bengi. Talo kaya po yung prosesyon, kaya rin ning misang alas 6 ning bengi. Ang katanlangan po ding sablang makisan metong at makirake king may sabing kapag mansusyan. Dakal pong salamat. Inginuman tabeya kaya kayo. Idukuyo laring buntukyo at manigapuking bendisyon ng Diyos. O Ginoo, pakaluluan me ing balayan mo at eme pagkaitan king pamamatula mo keti king yato, ampat ikamurin ing makiburi, ing makipagkalya para king biye alananga, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. At bendisyonan na kayo ning mayap at malugod a Diyos, ing iba, ating anak at ing banal na Espiritu, ing misa mi daune ume na kayo king kapayapan. Gising na, Bengi, palipas na, kaligtasan, malapit na, malapit na. Gising na, Bengi, palipas na, kaligtasan, malapit na, malapit na. Manauna ka, panagbigising ka, ing kaligtasan mo malapit na. Malapit ke sa kanitang minuna, minuna kang sinagpantaya, isang tatay lang daklutan, ingasala ka rining laparan, talungtong ke ka ring kilutan, at biyanin tingke ang tayan yan. Bigising na, Bengi, palipas na, kaligtasan, malapit na, malapit na. Bigising na, Bengi, palipas na, kaligtasan, malapit na, malapit na.
Sino naman?
music. Maya payabak po kay kayungan, at yutana po king kadwang Domingo ning Adviento. Kambeda po din kay katamang pansariling kapag nasanang kaniting misa, pakiabetala po ding makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po di Mr. Jonel and Mrs. Elsa Del Rosario and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Mr. and Mrs. Diego Manalo and family, Mr. and Mrs. Manuel Canlas and family, Dietz and Ita David and family, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Joanna Calma, Gomer Manalang, Children of Mary Immaculate, Ministry of Altar Servers. Special intention, Midel Malonzo, Ariel Osapina and Joshua Joriel Macabali, Gemma Lumba, Annalisa Manalo, former Mayor Teddy Tumang, Ning Torres, Madeline Pilaw, at Engineer Jesus Punsalan. Good health, Andres Navarro. Para king malalagwang kapaldanan dari, Winnie Mini Professor, Wilfredo Isais, Mark D. Kleiner Bayani, Reynaldo Ventura, Danilo Gonzales, Merily Manalang, Wela Bondok Celeste, Bea Isabel Malyari, Maribel Manalo, Lisa Manalo Manalang, Josepina Macabali, Mark Antonio, Rosel Montemayor, Monica De Leon, Joy Manalo, Charito Obsequio, Eliza Reintulio, Janet Lacap, Virginia Samawang, Belia Trinidad, Celia Lagason, Ranilo Deirit, Oliver Pabustan, Espiridion Kayanan, at Michael Alfaro. Para kingalanagang kapainawan ning kaladwa dari Monsignor Constancio, Luisa, Maria, Virginia, Juan, Natividad, Felicissima, Jose, Alexander, James Eligio, Imelda, Jenaline Preyal, Estelita, Karen, Francis, Abel, Francisco, Edwin, Lorna, Julieta, Alanita, Leonardo, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Ing kaya pong banal na misa, panimunanin pong Reverendo Padre Christian Kier Talyorin. Sa
O iba, ngayon maglakbe kami king dala ning Adviento, sisindian miyang pasibayo ing kandila ning kapanayan at sasalangyan miya ing kaduang kandila ning Adviento ng kandilang mga ning kapayapan. Pagkalame kaya kaming kapayapan mo, kapayapan karing puso mi, kapayapan karing pibale-bale mi, kapayapan karing komunidad mi. Amen. Anting metong nga pamilya makatipon ta mo ngeni king lagyo ning iba, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Ing grasya na ning ginuta mong Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakiyagum ning banal na Espiritu mantabe kay kayungan. Maya payabak po kay katamungan, kaniti pong Aldo umetaneng pagmasusyan ing kadwanang Domingo, king panahon ning Adbiento at ban mas karapat dapat tamo pong tanggap kaniting maulang misteryo aminan tala pamo uring kay katamong pamikasala at manyawad tamong kapatawaran arapan ning Ginoo. Yagkas tamo pong ngening miyagnanagnan ing kapanisyan aminan ko king Dios ang mapamakalulo. Ing Dios sa lubos mayupaya pakaluluan nakatamu at king pangapatawad da ring kasalanan tamu idala nakatamu sana king bie alananga.
Manalangin tamo. O lubos mayupaya ampon mapamakalulong Diyos, e mo pain tulot king inano man pigagap para king biyaketiyatu, maging sa bagkalya king pamagsadzami, king panyatang ning anak mo. Ing tuturunan ning maligayang kabiyasnan mo, papalyarya na kami sanang miyagom kayo. Itiadwan mi keko, Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyan po magari kambe mo, king kametungan ning banalay Espiritu, manggaman king alananga. Pamamasang ibot, king libro ng propeta, Isayas. Ing pamidalan-dalan do ring hari, king lahi ng David, may ngariya king dutong amekutod. Dapot nung makanano lang sisibot ding suli king punamitagan, makanyanyang lunto ing metong abayong hari, iba't karing palipi ng David. King uli na ning espiritu ning Ginoo, tanggap yang kabyasnan, belwan at gelingan, para king pamanimuno na, king balen na. Balo na ing kaburyana ning Ginoo, at makitakot siya keyo, at ting ligaya na, at siyo king pamanyuyo keyo. Eya matul agpang kingakakit do ring keyang mato, o king darandaman do ring balugbog na. At tula no ring pakakalulo, king ngalang pamangabiran, at pamingwanong matulid ding may na. King amano na may parusan niya yung bansa, at mga matelo ring taong marawak. Panibalano ring kayang memalen, king ustisyo at king katapatan. Miyabelo king kapayapan ding asong gubat at ing tupa, at magkeraya ing leopardo siping ning biserong kambing. Mangan lang miyabe ing biserong baka at ing biserong leyon, at ing manese karelo, yo ing anak malati. Mangan lang miyabe ing baka at ing oso, at matutod lang miyabe ding bisero ra. Mangan lang are ding leon at ding baka. Eya numano balang ing anak, ang gyang pialungani ing ubingan akamandagan. King Sean imbundok abanal ning Diyos, ene mikatin nanumang dewakan. Ing bansa, mikat mo niyang belwan king Ginoo, anti mo nung makanano lang mitmong danum, ding kadayat malatan. Datang ingaldo, potang ing bayong aring iba't king layi ng David, maging tandaya para karing sablang bansa. Mitipon lo ring bansa, king banala syudad, at parangalande. Ing amano ning Ginoo. Miral sa ing katuliran, king kayang kapanawunan, laganap sa ing kapayapan, manggaman kapilan. Miral sa ing katuliran, king kayang kapanahunan, laganap sa ing
O Diyos ko, ingke kangari, kaya kayang turwanan, matul ay alang pamangabiran. Kingke kang ustisyo, dakayanan mesano, bangking mit mong katuliran, kaya yang pamahalan, ingke kang balayan, at karing mayayalipit, ibyeno ing katuliran. Miral sa ing katuliran, kingkeyang kapanawunan, laganap sa ing kapayapan, anting saslag gabulan, magari sa karingmingat batngadbang dagat, at manibat king ilog Euphrates, ang gaking sikote ning yato. Sagipanalo rin pakakalulo kaya daralong, at ding tawong may paimburisan amangailangan kasopan. Lunusa no ring may na at kalulo, iligtas no ring alangagyo. Eyo makalingwan ingkeyang lagyo kapilanman, at manatili ingkeyang kabantugan kalupa ning Aldo. Manano na sanang ding bansa, adwandeng bendisyonan ning Diyos, anti inggewano king hari. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, Karingtao, Roma. Kapatad, ing sablang misulat karing kasulatan, misulat ban iturura ka tamu, at ban mika kapanayan tamu, king kapamilatana ning kapibabatan, at sikanan lub ababyera ding kasulatan. At manano na sanang ing Diyos, apanibataning sablang kapibabatan at sikanan lub, papalyarian na kayong mika pamipapanupaya, king pamanuki, king alimbawa ng Kristo Jesus. Ban kanita, ikayungan, king metong asiwala, ayang panganyeng kapuryaning Diyos, at ipaning ginutamong Jesucristo. Uli na niti, king ikaligaya ning Diyos, tanggapan ye ing metong at metong, antimo ing pamananggap ng Kristo kaya kayo. Sasabihan ko kaya kayo,
Meging talasuyo ya Kristo, karing memalen Hudyo. Emu para apakilala na, King Diyos, biyasay ang tupad, mitmong katapatan, king pengako na, karing pipumpunan da. Nune para arinanala namang dalan, ding pagano, ban apaligayan de ing Diyos, king kayang pamaglunos. Antimo ing sasabyaning kasulatan, uli na niti, pupuryanda ka busal ding pagano, at dalitanan keng kapasalamatan, ing kekang lagyu. Ing amanu ning Ginu. Isadyang dalaning Ginoo, ituli jeng daklata kayang dalanan, ding sablang tao akit da, ing pamagligtas na ning Diyos. Ing ginuman tabe ya ke kayo. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. King panahon na ita, linuwalya at menaral Iwan Bautista, King Disyerto, karin Judea, at antike ni ing sasabyana. Sumisi kayo't magbalik loob, uling malapit na mo ing pamagari ning Diyos. Iwan ya ing taong amanwaning propeta Isayas, inyang nga ng sinabi, ing siwala king Disyerto kukulayit na. Isadyayo ing dala ning Ginoo, itulid yula ring daklat akeyang dalanan. Megawa king buwak kamelyo ing imala na susulod ng Juan, at makababat yang megawa king balat animal. Ing pamangana duron ampon pulot panilan. Migsaryala keya ring tao Jerusalem, at ding sablang tao Judea, at ding manok nangan king kabilugan na distrito ning ilog ning Jordan. Pisyagdala ring karelang kasalanan at bininyag na lang Juan king ilog ning Jordan. Dapat panakit na karing dakala Pariseo at Saduceo, apasiratang ban pabinyag nga nakarela, ikong lahing ubingan. Nino taing minutos ke kayo, ban takasan yu, ing daratang akaparusan. Nung tunay kong sisisi karing kasalanan yu, ipakilala yu king pamagbayo yung biye. Eyo pangangas sasabyan, king ikayu lahi na kong Abraham. Sasabyan ko ke kayo, agyang karing batong deni ing Diyos, makapalto yang tunay ng lahing Abraham. Ngeni pa, makasadya ng dugpa, ing palakul karing yamot daring tanaman. Baning sano pamang dutong aemi kabungang mayap, makuto diya at miyugse king api. Bibinyaganda kayo king danum, ban mi pakilala king sisisyan yulat, paying gulutan ding kekong kasalanan. Dapot ing daratang katukiku, laluyang mayupaya kesa kanaku. E kuman karapat dapat mamitbit karing keyang sandalyas. Binyagana kayo king Espiritu Santo ampon king api. At syuking gamat na ing keyang sabungke.
Linisa na ingkeyang pidadaran at tipunan na ing trigo kingkeyang kamalig. Dapot ing sepu, dulokana king aping matatda kapilan paman. Kaluguran kong kapatad, itiyaing maya pabalita ning kakatang kaligtasan. Mayap ayabak po kaya katamungan. Abang kanita po, migising la po rin kaya kayong kalele. Pakigrityo pa mo pong mayap ayabak. God is good. All the time. Palakpakan tayo po, nga pong Ginoo. 18 days na mo po, Pasko na. Malapit na ing Pasko na po. Buri ng sabyan, malapit na mo naman kanyan ing bayong banwa. Inya damdaman tano naman kanyan, din kaya katamong kakaluran, din kaya katamong kapamilya, asasabing magbayo na ka. Ne po, baywan mo na ing kaya kang sarili. Uling uso no naman ding ausan tamong New Year's resolution. Inyapin ingkutang makasadzano po kanyan din kaya kayong New Year's resolution. Yes or no? Opo ta iniingkutang makasadya na kayo po waring magbayo. Yes or no? Palagi ako, deni po ring New Year's resolution, yun po, mag-diet na ako. Na ako, makipag-chismisan. Toknang na akong manigarilyo. Na ako mo naman minom, alak. Magpakakayap na ako, anting tao. Pakilawi yun po rin kaya kayong kalele. Atin po atang bisang misaramata. Lawan niyo po. Palagay po, atin na pong New Year's resolution, yes or no? Palagay po, agyo na po kayang isadsad, ingkeyang pamagbayo, yes or no? Palagay ko ali, po totoo. Uling po tang atin tamong New Year's resolution, lawan niyo, hanggang mong mumuna, hanggang mong first week of January. Kaya rin nanita, o ita na naman, mibalik na naman, ing sukat, daptan. Palagay po bakit? Simple mo po. Uling ing tunay pang magbayo, naman po susulat. Ne po, ing tunay pang magbayo, yan naman po sasabyan. Uling nung tutukang magbayo, kailangan gawan mong mitmong katapatan, gawan mong lawus, kingkekang pilubluban. Amen. At yan po, ing mensahe ng Ebanghelyo, king balang metong kekatamu, real change. Makanano pinuwari, ing tutong pamagbayo. In the gospel, dimdam tayo pong menga manu ESE Juan Bautista. Nga na po kanong makanyan, sumisi kayo at magbalik loob, uling paratang ne ing Mesiyas. Repent, for the kingdom of God is at hand. Inyapin nung lalawan mo, ing panagkat na, aliwa mo itang simpleng pamagbayo. Ing panagkat na, atin yang pamagbalik loob, king apong Ginoo. Inyapin, repent, for the kingdom of God is at hand. Wari, potang ikatamong tao, mangumpisal tamo, arapanan ning pari, arapanan ning apong Ginoo, ingagawan tamo, manyad tamong kapatawaran, at aliwa mo ita. Nune, magnasa tamong, magbalik tamo naman lub, king kekatamong Ginoo. Uling kapamilatan ning pamikasala, milawot tamo lub, king Ginoo. Kapamilatan, daring kekatamong kasalanan, tatabili at lalawot tamo, king kekatamong Ginoo. Inyapin ing pamagbayo, aliwa mo itang simpleng pamagbayo. Nune pamagbalik yang lub, king kekatamong apong Ginoo. Ibig sabihin, ang pagbabago ay hindi lamang isinusulat, hindi lamang sinasabi, hindi lamang naririnig ng ibang tao, kung hindi ipinapakita natin ito sa pamamagitan ng ating
paggawa, ing tutong pa magbayo, papakitya, kapamilatan, ning kekang sarili, kapamilatan, ning kekang pamibiyebye. And so, what is this for us today? Jesus simply reminds us that true change means changing our hearts, changing ourselves for Christ. And it means changing our bad habits, changing our not so good habits. At tandaan niyo, ing pamagbayo, naman po mamalagwayan. Change is always gradual. And change, aliwa rin po itang parakalan o padagulan na pamagbayo. Na minsan, umpisan mo pa mo ketang pekamalati at tuki na ing sabla king kekang pamibiyebye. Because sometimes, one change can lead you to real transformation. Halimbawa, nung ika, panekang mapali buntok, ne po? Ating kayo pong kilalang mapali buntok pa ne? Yes or no? You know po lalawan, din kaya kayong kalele, ne? Po talalo lang pumali buntok. Practice just one habit. Nano ito? Ing manahimik ka at migunam, bayo mo paluwal, ing kekang panamdaman. Make yourself calm first. Ikalma me pamo ing sarili mo, bayo ka magsalita. Nino naman po kayo Kenny, ing mapamangadi. Aten, marine kayo mune, pero balo na ning ginu, nung nino, ring tutumangadi, ang popang papakit mo, ketikilob, pisamba ne po. Practice one habit. Nung mo hilig ing mangadi, kagising ning abak, agyang mag-sign of the cross kamu, malyari na. It will lead you and it will help you to remind you always na panekang manalangin, panepasalamat at panemeng puriyan ingino king balang aldo ning kekang pamibiyebye. Sigurado ko, atin mo naman po Kenny, ing neng minsan makapagsalitang katutuan. Amen. Atin pong puros namong kalaraman ing lulwal karing-karelang asbuk. So today, practice one habit. Nano ito? Ing migunam ka naman. Think before you comment. Think before you speak and before you talk. Uling tandanan you, our words can make and can break a person's life. So mahulaga, ing pigunaman mo pa mo, ing luluwal karingkekang asbuk. Dear brothers and sisters in Christ, last week, I reminded you that Advent is not just about what? Aliya mo po external preparation, but Advent is a preparation for ourselves and for our hearts. Buriyo po wari, na potang di natang ya Jesus, dasa na kayong mapali buntok. Buriyo po ita, yes or no? Buriyo po wari, potang umeneng binisita ing ginuking kekang pamibiyebye, dasa na kang makipag-chismisan. Buriyo po wari, potang mintane ing ginuking kekang pamibiyebye, dasa na kang sasabing kalaraman. Palagi ko, balang metong kekatamu Kenny, tamu buri, ing dasa nakatamu ning ginung, makasadya. Amen. Inyapin po kaniting kaurasan, Juan Bautista at ing ginuta mong Jesucristo, pa ganaka na kekatamu, ing isadyala ding kekatamong puso, kapamilatan ning pamagsadya at pamagbayo, karetang gagawan tamong ustu, karetang gagawan tamong mayap, karetang gagawan tamong makakristo ing keyang natura. Ing buri ko pong sabihan, po tapusan ng akakayabe da katamo, rin kaya katamong kapara, ing panamdamanda,
ing presensya na ning ginuta mong Heso Kristo. Inyapin, pakisabi po, karinke kayong kalele, kapatad, ing epumig salita, nanuya po kasi, mabulok ha? Hasbok. O sabihan niyo po kaya, kapatad, isadyame ing sarili mo, uling ing ginu, paratang ne, busal tamo. Kaluguran kong kapatad, isadyata nala, ring puso, ding sarili tamo, uling ing ginu tamo, paratang ne, busal tamo. And let us remember, kaniti pong kaduwang Domingo ning kekatamong pamagsadya, kaniting panahon ning Adbiento, remember, change does not begin on Christmas Day or on January 1 because change simply begins when we let God enter our hearts because this season is a chance for us to let God heal what is broken and strengthen what is weak king kekatamong pamibiyebe. At ban kanita, king panauning kapaskuan, king aldoning Pasko, alimu po regalo, ing ipagkalubyo, karingke kayong kapara. Aliwa mo, retang malutong at mabanglong pera, ing iyabot mo karela. I Kristo mismo, ing binisita keka, ing mismong ipagkalub, king kekang kapara. Pumasanting itana po, ala nang masasanting pa, king regalong ita. Ala nang mas makamal a regalo, nune, ing ipagkalub tayo, ing ginutamong Heso Kristo, karing kekatamong kapara. Iti po sana, ing kekatamong pangadyan at pigunaman kaniting kaurasan. Amen. Ipasyag tayo po ngeni, ing kekatamong kasalpantayanan, sasalpantaya po king Diyos, manalangin tamo king katang kapatad at Ginoong Jesus ban idake ne ing ang sariling espiritu katamo ban ing katang Ginoo mismo mayakit yang mabiebusal tamong ang alagad ngening kasalukuyan nga tamo pong manalangin Ginoo mibiebie ka busal mi. Baning espiritu ning kabiasnan, ang tabayana ni Inglesyang parating mipapasyag, king mayap ng balita, ning kayaryaning sikanan, kaya lang takot at kambining maragul apamikirame, manalangin taking Ginoo. Baning espiritu ning belwan, kasyano ring pamuntok ning bansa, at ding sablang opisyal, pampubliko, king metong apamagnasa, king kapayapan at ustisyo, para ka ring sabladang sasakupan, manalangin taking Ginoo. Baning espiritu ning kahusukan, di na nang sigla ring sablang gagawa, karing batas, ban api banjando ring karelang bansa, karing makatuliran at talampa mga bira na batas at dingukuman ipanaral doreting mitmong katapatan, manalangin taking Ginoo. Baning espiritu ning upaya, pasik na nga nakatamo, bani pagluwalo tamo ing sablang may na at matbut,
at pagkaluba nakatang propetang maging siwala ring kalulo, manalangin taking Ginoo. Baning espiritu ning kamalayan, di na nakatang malalam mabelwan, king kaya katang kasal pantayanan, at karing puso tamo, mang mabiyasa tang manakit, at munyew laga, king pagnasanang gawan tamo ning Diyos, banto niya tayo nga talakad, ing kayang kayarian, manalangin taking Ginoo. Baning espiritu ning kagalangan king Ginoo, tayra nakatamong gumalang at lugod, king metong at metong, pauli ning kagalangan king Ginong mismo, manalangin taking Ginoo. Ngeni adwan tamo po yung sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, lubos ka sanang miyebusal mi, ban king saup mo apak yabutan mi ing pamakisan metong king Dios, king metong at karing kaya kaming sarili at andaning kaya kang pangayatsu. Maging ginura ka sana, manggaman king alananga. Walang
Manalangin kayo kapatad, baning daon tamo matanggap ya arapaning Dios, ibang lubos mayupaya. O Gino, mayaplak ka sana king mapakumbabaming panalangin ng ponayin, at ingnanuman kakulangan da ring sarili mi, ganapanana sana ning lunos sampon pakalulo mo. Iriadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, ing ginuman tabeya ke kayo. Itas yu laring puso yu. Pasalamatan tayo ing Ginu a Diyos tamo. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabus ing puryan, ampon pasalamatan da kakapilan man ampon nukarin man, o ipang lubos mayupaya, kamumulan ampon kawakasan, ding sablang bage. Ampat emo pabalo ing aldo ampon ing oras, ning pamanyatang nakaring biga ning banwa, makagani king upaya ampon kamalan, ning Kristong anak mo, Ginu ampon ukom ning kasalayasayan. Kanitang makapangilabot ampon maligayang aldo, mapupusne ing kasalukuyan na yato, at talakadya ing bayong banwa ampon yato. Kanita akatagpumine karing balang tao ampon panawun, uling tanggapan miya king kasalpantayanan, at patutuan mi king lugod ing nuwan akapanayan ing pamagari mo. Ngening paninayan miya ing taulinang panyatang, kambering anghel ampon ding banal, ngamingang pupuri. Ikapin ing banal o iba, ika ing sibol ning sablang kabanalan. Ulinita, ipanigapumi, itugtugme ing espiritu mo, anti mo ing titipang ambun kareting ayin mi. Baan pabanala at parake kami, gawa na lang katawan, ampon daya, ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyena, kimpamay lasa ampon kamatayan na kinuwane ing tinape, pepasalamata na ka at pinuri, piraso ne ing tinape, dinwang ne iti karing disipulo na at ngana, kunanye iti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti ing katawan ko, amidaon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batni nga punan. Kinuwane ing kalis, pasibayo pe pasalamata na ka at pinuri. Dinuwang ne iti karing disipulo na at ngana, kunanye iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayang po nalanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan yu iti anting pamigaga na kayo. Kanako.
Maplaya ing misteryo ning kasalpantayanan. Hinyanyening gaganakan mi o mapamakalulong iba, ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye, darawon miya keka, iting tinapay ng bye, ating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, bansumuyo keka. Ikaming ansan ng mi sulusulu, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o iba, ing banal akapulungan mo, ang makalaganap king meto yatu. Ban mi ganap ya king lugod, kambe ng leyo ing papami, i Florentino ing arsobispo mi, iapusetu ing arsobispo emeritumi, iamong diksing kaya kaming kura paroko, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye. King pakalulu mo, idala mula, at ding sablang meyango nagye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan. Gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alananga. Ban kambening nuwa na Virgen Maria induning Diyos, kambe ng sanaseng esposo na, kambering nuwa na apostol, at ding sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka. King kekabaning panahon, apurian ampon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatana kambe nampon kaya, kagum ning banal Espiritu, sablang parangalampon ligaya kaya ka o Diyos, ibang lubos mayupaya, manggaman king alananga. Kambening kapanaligan king Dios ang malingap kaya katamu king pinandit ning pamangailangan, manalangin tamo antimonong makanano nakatamong tirong Jesus. Datang ke kami, hingkayayan mo,
Ikabos mo kami king sablang marakoy pa, malagod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupaning pakalulu mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ng ponpagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, i Yesu Kristo. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan nalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nunay ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banal akapulungan mo. Layon may pamayapan ng ponpisan metongan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyang pamagari manggaman king alananga. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabe sana kapilan man kaya kayo. King mit mong tula, ipakita mo po ngeni, king mikakametong tamo, king kapayapan. Kaluguran kong kapatad, nyo ing kordero ng Diyos, nyo ing milalako king kasalanan ng yato, nuwan laring mayaus, king apunan ng kordero.
Manalangin tamo. O Ginoo kay ba't ming tinanggap kaniting tinapen ning biye, king kapamilatan na sana ning pangayago mi kaniting Eucharistia, ituro mo kaming sumuring metnong katalinuan karing bage-bage at suking yato, at pakamal lalo karing bage ang makainggil king ligaya mo. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Luklok tamo po saguli. Kapabaluan po para king solemnidad ng Immaculada Concepcion. Bukas po, December 8, Aldo Lunes, pagmasosyan tayo, ing solemnidad ng Immaculada Concepcion. Metong karing holy days of obligation ng kakatamong kasalpantayanan. Uling iti, metong yang karing maulagang katuruanan, asukat tamong pagpasalamat king Diyos. Uling yang Maria, ni pangagliyang alang bakas, akasalanan amana. Anting pamagsadya king misyon, na baging indunan ng ginuta mo. Ring misa tamo po para kaniti, 6:30 ning abak, at alas 6 ning bengi. Kaibat na po ning misang alas 6 ning bengi, talokiya po ing posisyon. Agkatantalangan po ding sabla, na makisan metong at makiraki king mesabing kapag masusyan. Dakal pong salamat. Talakad tamo po para king tauling bendisyon. Inginuman tabeya ke kayo. Idukuyo laring buntukyo at manigapuking bendisyon ng Diyos. O Ginoo pakaluluwan mi ing balayan mo at eme pagkaitan king pamamatula mo kete king yato, ampat ika mo rin ing makiburi, ing makipagkalya para king bie alananga, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. At bendisyonan na kayo ning mayap at malugod a Diyos, ingib pa, ating anak at ing banal na Espiritu, ing misa midaune ume na kayo king kapayapan.